obeko court china nti wo china ebe report to Africa court ho abrem ebe ma yenu abe ma kwam redu akodi asem no achi na wa report o china osofo edidi tunumu onyame yakoa wafa nyame din nsem hunu no o chino obeko court na me bompa ise nko chino kwa omoma no remind nanka wonko dem nwenwen asem na won samrenti ye feedback ba na enra so yesi abayiwa no Sandra kodu fie ni nua no Deborah no ekatini no ene na de atwede enyenyam so a enya atwede ketoa enti nyame ya dom a ochena de epiesim bia no ebe mo maso ate yesi no atwede a wo makobro no enya atwede ketoa ma akoye nsem bi bebre tie no so ochena no ebe ma mu nyina mahu ene ye babayiwa Lydia nso awo na Lydia wo ano pe me bo a awo abaya enti abrochefu amofra na mo pese mo ye ne moa no na me aye na dom awafa no afa ba nti na otwi me nu edi anim de wo ho bia nso ebe mo maso ate nti sa case we die ye be die akira akopem said abusua mu jefo dabola na da pa be dadi enti na de wo na bi complain anyway enu nti na de wo no nti mun koso ana mo ne yentena na Sompa Nkomo de yesi ayeyo ye agise ka se ye fiu ne be fiu de apadwan ko kire sabronsa motuom ye be bo abetwon de wapi me pa cho ama Joyce waba September 22 beautiful no September ene mu de he akra na wa woni beautiful ado ba abegene ba no ana life change rama waba ima salami assalamu alaikum ima kofi antwi forcing Dorcas also nice dress mommy thank you very much sweetheart I Josie fashion seminars say try pray wura be fie Vanessa Ake I also Sompa Nkomo get results sa pepe Sarah Ponsa sechi Esther Watson and so aba Jennifer Pokod no kwada so Riley's cuisine Anani Kunso Kojo Krom Obapa Pebi D Adai Ernestina Ba yeda se Sandra Free Ameji wa Christiana Isel and so aba Flow Lion Rock Big Girls Bro Prince Frempong Alabama Ima Salami anama kobi ekrekona na mete sen ono so aba Ameji wa okodi echia mu nyina Naomi ama Naomi apia George edamase ya obinim so ejina mu den afi eye lucrative CK Amponsa Clinton and so aba any woman nuanom a ombeba beka ho nyina nanahema and so aba obe akua Abigail nyame ba Jimmy edamase afiamu akon edamase papa na na adwoadwomo piesie and so maame to say ya na aba ne be dia mo case ni me two case na twe na mako so me ya kasem na de go ye be da kasem akoso aba kwadwo ai akoso aba kwadwo nso aba papa ansa fifi dan na kwabena Maxwell entry Bafo Sapon Gideon Nana Duku Keche Ophelia Clothing Charlton Emmanuel Ewua Nyameche Samuel enso aba Sandra Benson Johnson oh madra mudo sumaya de Lara Zoom Ventures enso aba Usu Kobi Nicholas Asante and strongest Kefit Club no charity sian yedamo ase Sompa Nkomo mutai chipa erade nyankopon shama Santa Sylvia why late afei ene waba case number 1 dia mo ba mo nkwala mo nya obi afo mo nya amu ba ko to ane nkwala asesam na hu ante number 1 amama nkwa why complainant ayi no fira ya woba Kenya ase wan woba no kuna dui maame ya oya respondent wonu so Kenya ase kwa maame mpacho awiai uba ha yesho iso e Bible Quran e bi focus ya snap ni bodu ya de na ape ko ya so ni e ma yeso peja ko so bodin ya me kra Bible
Sa sama me beken. Kure turo do. Me ni turo. Onya me boa me. Anti ya se na da woro mo. Me po atun ka fo ba ya mama ni na se. Me ma ya ka ba bi na me ye ba. Me pa cho madam asama me busa we ma buf kan no kure kire me. Woni mo ye. Ah yo yankwe. Na me ba. Nti me ma no ye na ma no ko boss e ko bias. Nti me chi ba bi fe na me. Na ta na me ba se ju. Me ya na me to basase na ma fon ko fo na me no ye. Na me ni ana be ka kire me say sister say bi me adwuma bia. Ma me so awu. Uni ade ehi. Ma me ya. Nti o sere me ma na fa ma me kokko diska. On fa me ye adwuma. Am se me ko. Yo kura ba no ono osimu sen. Ono oye ono kura na ebokuna du no. Eni ono kura na esu okasa. A mfro no mumumra. Because ono obokuna du de ono esu odi ka akasa ni ate asem na si. Na na brampa mfra na mo meto akra no entry wa akonwa no ni agbo. Wo ma me no de nsama ntre na mo so afi na oba bezu so abe ya wi. Enti ba mama sem nyina ne se. Nyabotre ntuam di kasa. Unua no na ebokuna du. Te so ono di ka kana asem. Ansa se be ya ye mo ayedi asem no mo hu asem no. Ni puma sibre wai. Nyabotre adawro. Ade ya de na ya. Mama me be 4 years. Ebia me ya. He said they do some me ho. Ya watade ne yes. Bai ade basa untimi nsinema. Watade ne ni ayifi se meboa wati me mama me hona me ayi me kuju. Tu ni baby awo. Obade ko baby ayo hu yi wasi wade kakara. On say yes emwa na ayasem. O ma me de ne menyina me kana mama wafutu wai. Kwa wa odi gunsu no wasi na ni anda ho kakara na. Asatade ne ni ayestai ayifi ndodo. Adawodom. Mon frère ni mlo na ye ni asem no. Eti wudi boboso. Eti mama me nya ande to manim se opese ye koton okodiska. O maami ekoko. Ai. Eti wode to manim nka chere se me de mintimi nya de enya ho ko. To betim akode a Kwada ho. Kwada. Wosi mi ma na kesi. Onu kwa ba ko fon beton koko na di. Anu kwa ya akaso okoton oso de kodiska. No de ko jiska na macha na. Edi kosi awowa na wade abaye sika na baye adwuma. Na me ma na kesi na okoi. Me wo ho na ofre me phone so ka kire me se. Wo koye na phone obi asi ehwa. Nti nyaade se obetwe. Abrampa wai. Yo. Nyaade se obetwe sika na wade de se ye ton asa. Enti ne ton mu enkote se na be de yetima ton fo am na yeyi. Na mbapa mi aso. Akra no so achi na ho aba. Me a me ba. Oba ne akra ketwe. Eh. O mai say. Me nya abrewo. O mai say. Ya le na ye misa. O mai say. Me mai fo. Eh, eni ade ya de gadam say ho no so nyale wa wo ho. Mama me firi ho nye ne. Oh. Madam, maame bra. Mane mra wo de mane mra maame. Ma onua na obokọ edu ni medical nkasa. Bra, baby, bra meto yogurt ama wati. Abrampa mo ntoto firma ne. Ntoto firma no. Madam a wo hyeche wo ne ye twen wo. To the trans ya nanka so be di na de na tena wo. Ma me pa che frozen. Pa che from abena. Your Bible kro ana bi focus ya snap ne kasa preko pede yi. Bible. Oko yan so le. Praise. Oko praise bi asole. Why? Why PG? Aya mama me gina mo ho. Oko praise bi da be. Da be na oko praise bi. O district minister of your friends. So for Boaz. So for the Boaz. Brono beso praise be. Kenyans. Unkobi. Ai. Read the Bible no koso. Na bodin. Me. Madam, see me. Asem na ye kan e serious. As wudi agora wo sresre. Wo sister o to na ni abro e de waye. It is so be serious we di asem na di asem no. Unye serious am me dismiss case na mo fam case so re nkone afra asabofo me pedi po ba ko to be di agro wo di chance sense wani ase e na ase wudi agro wo sese asem ntre asem ketwa hwedwo ni aya oto
Peja kwaso. Bodi ya me. Ayame ma ba. Mikra Bible. Okura Bible. Sa sama making. Sama make. No kretro do. Me nintro. Onya me boa me. Ma ne so na kasa dia asem na aba papa. Pacho. 2014. Ana me ma me yare no wi satam ne yesusa. Okay. Enti me meti se me papa ne me ma meti no. Omo che me ma papa eche me ma me kokofu. Okay. Se me ma me mfa enam tena ono na tinani. Yeti. Ana me ma me fa enti yale ne bae na omo hwe no na anye no owuye no. Me da satam na misuan so de me beti e ne se. Wo na atoso sen. Edu ne edu ba. Antu na e ka chire. Pacho de bi ne edu ba ku wuye enti. Na me to sudu. Okay. Ka chire bedu ka se. Pacho enti me benyini ye no. Ana me meti se koko na me wa me di jaye no. Me sister mo kwa koton koko no. Satam na me sister we na neti e wo Kenya ati nti wo firi ye nchen ekoye. Nti okoye na ka me ni sister ba ko no. Ana adidimo ana me defa so. Na muti samo sister de na akoton koko. Me sister ana me ka ba se ni sister we firi ye nchen koye na ni sister ba ko no betina ni ebusa no. Ana o si we ana aton no ton o de ma ni kunu. Ni kunu na ede ko ana ko. Wo sister ya wa betina. Mo ma mi koko no di jam no. Wa ton dis kana ma ni kunu. Pacha. Emo. Enti akasa nya mu no. Satam ni esusa ye bibia enye. Enti ene na yenyini. 2014 there. 2014 ene manyini. Ene se ma mi gina hai. Me ofa ana de makosua adwuma. Ana me papa nso boa me. O hye me. Me ma se manyini me besa me kokofo na mo ton ye. O ka no kola na mo ni ade ana ma kokofo no nso. Eda board say ye won say ayi adansefo ho say kokofo no omoso me ma me boy ye nipa me ensa din ye na na esusa me nua kofi ana baby last omo de ma ye me ensa ana me sister mu mpanifo no mu omanyinyini no omo fa achikoto wansi di kwa mama ye binti na ye nyini ye die koko baby kro mo de koye no omo ma chire asem ni nyina ni tietietia ante tira konwa mu ana sa abran pasole mpeso mu mienu nyina atena wo ye di asem na we gina ke ko de yi ha ko to ko gina ko adaka we gina ko adaka tira mse mu nyane amfa ko to kefiem na ma cha wo de yi e kwa se ko to ha wo me nyane ko ha ko to ka we gina ha wo hwemanim ne ye ka maami assemblies of God wonu ye asem a wo kan yo so mo maami wi nu osa koko waton de ama ukun de ebudichi chire mu e tie o adawro mama etisa esontiresa etisa phone ya ton na etisa ba ton se ba da manu ku edi etira m koton ye de ntia me koton phone se me ma mi wu ye no me na mitimi koton akula anase ana me nya no so se oni ska de ye adwuma enti me ya koton na wonye bufa nko ye adwuma ti me de ma nko on ne ko ye me wo no ofre me se me mara ana me kwa ma nko o san bai wo bai ansa na me ni mi nyina ye coin koton ye no nipa ndi kama 40 million 40 million edi 8 million ade koko ri bo anya de sa koko board ni pa yo ka say edi 8 million nipa ndi kama 40 million o ma 40 million ye ba ye no enu bi ne ye krata ama nipa no ena edi bi ye kesika na ye honko no ba nyina no ekika ska no mu 30 million na me ma ono no 10 million na de wodi machisu ma 10 million ena ka 10 million ti nipa no share da that is on 40 million aka no eso ye so e bi 15 million ena me ka kire ma ya ne se ma ya se si a phone ya koton me mitimi kotra wo so me koton phone ti sana ti ada me ska de pa akoye adwuma nyame ya adoma me de mo de ba to mo me nua na wa anka hwe na me de biska na me de koye eti kire na me ba ya me ska so koye galam se ena me biska koye good na me koye me nya ya no me de ye bracelet ena me de ba me de ba ya me frɛ me nya na trans musma me ya wo ba wi aso ho gold da se da bi me busa na mprensa na me se hwɛ we eye gold ho ajeto enkola de ko ni sika no ena me de kwa koye aduwa na me sika no e de aba omunyinyini ne so mo jo mu sika e do ma de aye mama na me de na da wona woni dan da bi woni dan ya wo de gold pro ebetu ma pa sifie o kanya ase amaye na dan ye mi pa de da ma na ye no mo de ba kwa ba han enti ba ko na ye nyina obi a fre klase wo ba ye nyina ko suo no so ye de wotim ti se mi siem no se mi ja ho na me kwa
me ba na ayira meeting busa no tena me share nsem enti when the woman na nkra ni pejaba mo pejaba ene ko du se o so mu hia o mo sika na me ka che mi yana se o fa ade ma afre na oni me bibi hwehwo me kasa na ho a o fi me tie ne papa bi na tie fa ga boate wo ye na na me ko tre se na ade se na me ma me ya so fa ntom wa wo tre he dem kura yi ma me ya fa ma me na me fa nkra ni sika na be e ma wo mai ni busa na o se waton waton no anso a na bisa de koto ma mba ko ni o ma me kwa na anu ya yisie mu ana me koto ma me so sa frem wo frem so a wo se waton na se wo na ma yaka e wo ho se wo de ade do ma me de bia so na nkwa ndidi mate wa sa ka kire nkwa ni se me koto afo de ba ya me diskara ko ma me kunu na ma me kunu diskara dware ejame mama asi so nte sa ba ma no e garam se etimi so mu sa eduma na ba ma ne ye de sika ye de ewu na msumi ye biti ma me de bisika ko she mu se msumi ye de me ye bi me kwa esu di gold ne ye de e de bai a me di gold na ma safa ye de fato wo se maton enti when na me wale na ye ye me ho ade ba wa na ba ba wale me o ba ye ye so se enti o ba ye na go ku se me nia ni tina e ho o hwa me no ahwe me nia no bu sa me se na sister ya wo tina go no o di ya na msumi ni mu no se ba bi am se wo nia no na be ma ne bo pene no ne ko di nko no ka tele se ni nia no chi ba mi no na mene ne ya aka be ma ne sare te bia se ya wale bia obehwa asem na maka mpani ampai wale bia ko siada na me ndare ko siada awia na mpani fo mo tra seka mba pa yefa ne kwa me awia woti eja bo watinti me nua be ma ba pa yefa nda kwa me woti so fa wo sia wale nse fa ne mo le se on so ti mu bi no mo tra so mo twehia ana mo ka asem na me se me die enya onyere bodi bia ade oda mi ade se gold na me ko fa ba ye na on fa ma me na wo se wa kan ene na mi hia na me de kwa ne kokko sika no obi ade amano nto de ma me di asem bi ade de eniwo ana on so se waton na me pa sa na tie de fi na de kro wo kan ma na tie asese se ngura ne so mu hia mo kokko sika de ya e wo na ho nto wo fa nye de e ma wo mu na me hia de emfiri ena mama ba kuma to me ye na me de me di twa so me de ko ma wale ase ben fie be se na ni mama de bia me yale de bia wo ma me sama obe hawo ma yale sa ya kura yesu ebe hawo nti anu nso ka ho bi ma yale sa mama ma yale sa be me china fede o se wa bre timi me ko mbapa wo mbapa so de me nante wo de me fa sten na wo kwa de ne e ka kire wo e se diabo so na abodua ni ni pa abodua no wan ka sa to so obe pento kwa pa uyo obi a obe pento kwa ni ade mani de mani de peska wani ade so akoyi obi no abodua me ho life no oh me on se minimu ba me ba mani ade me di peska na ni wan abodua anko wi a obi anso hwe na fe ni ede dua no ansa na dua be chew no bone na medua chi nipa eti wunye obi ahwe ase enti amo utirimu fan a ti amo nchi oh me nya obi ha eti ani ade ade na akofa ya de na ba me pa choti anu nti na me ba fie no be ko wa wiki sitabi ana ma me ya akoro ya aka kire me se wonim konfo ba bi wo ye friend se ye ntemo ba eti me konfo ba na me kan de unu ya gold wi wonu ai obekan ni ra kire me konfo ba na wa konfo ba na a kire ma de se me ko ye de edi na nsa assemblies ni nyina mu no uchi nsa akọ ko je na me pa me nkwa yo moe ese de aso de mo de nkwa ni me pa me nkwa sa me yale yo enti we wana me ko ya de ko de en na nura en da e wo se me ko ka che ma me se ma wie ade na me ko ka che me ko che ka che ma na so ka che me se fi da ade ya sa asise ko dubi me mo fa ko to na me se ma me fa ko to ne na me techi mu nyina na me de kire o se anye enkwala no edi mu eyawo na mienu bi ewo mu di o ma bodua enu nti na ma wo ho entoda nti oni ya isa de ukopa nkwala no echo na so mo de chawo dia mama ata baby ubabam na botre ebi ana mrefi oh na botre kola sesi ana wura fi ase waduru se awura fi ebia fe ukopa mo chawa o mo de chawo dia o ho ba yede ebeto na misesa kana tedia anya misu no sika no mani
me de koye me san de koye adwa de go Dubai say me de to ho na ekira no mo hia wade a me de mo de ama wo enti ne na me baba da so mbafo na mo mfra ba ya afa me go Dubai na me ton na me fa ko di nkoko ma wo ana say oba ko di nkoko ama wo na me say ono de onti mi ngode ma woni ni mi na koye ka asem na wo sister kan odi na o ka fa ho me asem o ka fa ho ni say so koye yesi ni pa mi yo pa to hen mic ni ma me hwe o koye yesi ni pa mi ana maboni dua ana aboni dua na chese that means ye mini mi nua ba ma na odi mi machi no that dey ni bere ma ya kasa wo ho ye ni sika ni ye ni abere ni akasa fi se senka wo ho a nka fi ki e o sika se ye ho enti ye ni bere ni akasa enti ye ni bere ni akasa ye no pa cho de obi amodua me meti o mi mo odi ada enti ye ni bere ni akasa ye no me maame ya ni minim de otimi ye meje di se obetimi ni konfu ba no kura kwa hye ho se on kasi ya kasa ni enti no ya ni abodi za mu nua maame ya no mesew mesew enti ka konfu ba no bo ye pese oboni pakro din kwame maabe na kofi ana abodua ye pese omu ni din enti ye beko ho wo sister ya asem o ka wujidi ma ba cho mu me no asem omu na ye omu anya me no omu na tifi nso omu na ye omu enti me asem omu nyina na mutifi ai obaye mi sister baye oni na hye dem ye nti o ma asem obi oso wa oni ne ya ka okobaye no oni na hye hu dem ye nti akotro konfu ba no so betre be nipa obodua no maame asem ya wunu anu nkitwa ikemu o yawo sie nyina ya maame ade na wodi ajaye adai min so le bekai jama men kan ya mu anu so o maame wu na usa tete ya no wofom wonu aketo anka mu na esa modi ade ni sie se be ye nkola ne ba o mani nyom totonto wonu ya maame ya na akwan amode nkura afa so ma anya ade o mama me ni eno tem de da pade de ba fie asem ya wo kan be de ne unse no kore mama maame ya no kora na ko nkofo di sa wo ya madanse fo se wo se e wo de ho waton me papa edi waton ma hwan menim nanso ne na wonu ya yi ka se wo ba wo ne ne hye dem omabo ma mo ye hu sabe wale ye no me na me ka se be wale no me kunu ka asem no ama paka kire mo ne se eni fiti de ta ada na ekoro no enkola de ko sika ni me ho bi ti me nyama ne nka mama want to make an say be 4 years 5 years ni me wale no ena papa ka kire me kunu de asem no atu abusua nim na busua na trase me sofu ball senti aga bo atenti mo mo di de mo nya ate ase obi anwu me nya ne kitu sa ampasa me de ade ne ma e wo de ho no waton so ton ni say ma me nim de waton wa nka Abraham pasa baba wa na mo kana zem no wen o kenya asoma frɛ no ogusu frɛ no na se so ye so mo frɛ na o hu number bi ana waka tiro so ai dey so mo ba no maame wo kenya so obi mo ba no me ba no watu kwan na debi eno no ono so awale ni ko nete oneka adai na de oni awale oni be manete oni na wo ape no mbe wo awonyam etu susu se ya de unu anom no na abo odua na me de ka me nim se wo na abo medua afsesi ama me ya an konfo de se wo mu na ekumi om de na eku me nim ada koda wo de ekumi enti na de ka hu zan hello me pa cho ma me ya ni Mami ya ma he. Ya no. Na ho te sei. Na me adu. Ya friend wo hini ni me ya adwuma o Sompa TV so Sompa Nkomo. Maba wa me enu bi aba ha ama nkwa. Wuni no. Me ba twa. Na ma bena. O mo so o mo maame. Enya maame ya na e ka sei. Mary. You want di oka say eye maame ya me pa cho sister mo di asem bia bedan yen ma bena di wo sister ama na ba asem maame ja mu koko ena mu ton koko no
wo sister so di scan ko ye garam say e ko ye gold chain you say bracelet bra say fato ho enkura ni susua wo munyini a se enkura ni nyini dan ka obisa wa osi gold no waton ye nsa be dan kan ye de nkola na de ama wo wada woroma me ba cho me da se me krama wo kwa me wo hospital kram funa wo da be asama yao ene ya no wawo ai masuma paso munko boni bisa mani ya krama minister wawo asa wo kase se wa no de empa sebe ya de ani ho asem na ye busa no ye be ye ne den na nkura ne nsa ka wo gold ba cho asem ni na le se become maybe that first kana ko to ring bi an family na ring no o tamo ma me say ni kuna wona ne ware se be ma na ware dada na be ma na kan se ne se wa ware isa be ma na ring and what the be ni ni sika no what the to gold no nya se sika na eti be ma na ring no na wo sister ni kokukuru bra wo se wo gina fire den ring ya di science ring ya di science ebo life ya bia o ha na se na ba ring ya di science an o de bra ne se be ma na wale na be ma ne di asie ni ti nenye enfancy e ma no menye koko sika no wo de potato gold ring bi anya sa na asam na tie what's a bracelet impo no wan ka ring impo was mama ya wo pra me ni no te be bia pa di ntina me hu sam ya wo so di asam ko so nka me pa cho mama ya no na se mo ka no anya ring o what's a bracelet etinya botre gina odi na musa na madam wumi en se ring o so se bracelet de na e no kure mama ye se mi di okohia akola na wo sa wo se wono kwa ka wonu huni se wo ejide ne se ne kawa wo so se bracelet de ya de to ya sa kawa sa wo Abraham say bi na de kawa aye madam ya run se mensa bangla na madam pa cho wo se ye bangle no de mama me ya me se aye ring ya di science so okay wo se yo mama ya o si say ye ring yo say ye chain yo say ye koko sika o say ye koko sika sa ring no ewen sa ring no ya kan ho asem wo kan ho asem sen ewo he wo kan ho asem sen kan ma ton ring no what ton ho asem bi ja ko cha me kan ho asem ana ma pa na chin na wo ho there be na dey na uni ade ama o se fasi na wo koton ene se ma me ya wo so ye criminal ye betini ya chew wo koton de enti na toton de sika ma no oh me pa so me ton ya ma nya de enti na me ko ja toa wo mpanyifo na me papa mu twesi aya ya me pa chew mami yae wo ton ne sei wo ton 3.5 sika 3.5 3.5 me makoda wura usada site 3.5 wa say no emfa nkola ni koko ne ho enkura ni koko na mo no sister pani mo ka bo mo amoton ye no da be na nkura ni sabe kon mo de mama me enera nenye mi sister na class na me ka kira ne se enkura ni ki mo mpinsa na tie de a ma fre me papa ba ko ba bi eton koko no o senka yen pesika ne mara yen kama ni papa no mo fa koko ne ma ye na ma bo amane ye dan yata wo mi sisa wo yale ya ke ba ko kelon ade akochi abara aneka na ke adi koko na to na asu wate ejino ka de ni no ho hwe ni sisi amode afọ me na o se nipa no yale baby obekọ bi ya yese wa wada woroma wa kire ne konfuo bi ho manako e mo se jama ya bo ni nuanom na abo ni dua menti na he na munya low ni nkonkoje ya unua no susu no so wo ba wo said ye na asi nyina ho said wadi obi amade wa wu na kase agbonni na wo mi sister tirim wa de a wa ye no agbonni interest wonu mom ya adwenboni menu mi enu e na akọbebi enti se menu mi enu akọbebi e de nti asa fa kuntu ase na na mentina sen ka asa na asa fa akire se ye nua kuma ko ja wona fa asa na akọbebi sa na de wu wona memunya me wonu memunya me ma ho ma me ya memunya me ma ho kasa wotie memunya me ma ho ma me ya
Me back take it to us when I know that catch them. Me catch us I'm here you are catch them man money papa. Sister for my mommy, na me ton fun tell waka. For my mommy na me ton tell waka esa na me abi wood na china, who said that for boy me can't play for play. And ya play for me catch was one thing. Me muna me hot that me catch so. Sa me back to school there for my traffic. Because I'm telling you, I traffic show you my mama come to. I just go there. Sao, kwapia na me ko dan wuram. E kasa kasa se me skara no wa kire me. Mame ya wu nua mame ya no wonye. We ni pa bone ni wo kumi abra bisu mana. Mame ya kumi abra bisu mana na ya. Ni ni se wa ma. Chebe ba kiti wa kula no mi wo ja kula ni. Aya afa me for 3 years. Mame ya bone ba ndia ya wo. Bone ba ndia ya wo me wo ja ko mame ya. Sister Mami ya tie me kasa ma kire o me ma wanne wukoi akopema ne na awoche se wan fa wo sister ne ka wa na sika na ama na ya di police for free abeba Kenya afi aba be chew wo ye criminal me na me ka kire o wo ye criminal wo no sister ya ka boma ko to wo nyan koko what is sika brew se siko se ringo se fese o sister yi wo wadwen pa ukra wo ni aketwa no eso wo mu chidie wo kwa koton sasa no na brapa mami mami ya mami me wo hospital doctor sha wo hospital na doctor sha wa no anyone sa na aju dwan me catch you play kamu ni ma se ni mu no kuro e dia na ni ma se mu no kuro na nya wa na wo kasa wa no aton kawe ya kan wo se ka wa no wa kan wo ni ku ndi kwata bia si ni sai se o mu ndi kwa ya adwuma ba ma ni gani ja na wa pa wa no so wo bo o si ya ti ni kan okrai ko ko ni de ya di o kan okrai se si kan wo de ama ba ma na ma ba ma na di yesi koko ska de ama ba ma na di me di no adiale me di sia e fro me di ka wa ne bere ne ka sia wa ma sam di na no me say me di ya e fro ko nya ne kra na me say e ye no kre e ye ska ma ka sa ba mfo mama sa mata me twa to ska da me di me da bi ka me sia wo 50 million ne be go me wo e wo me wo me di ma me ya me di go do bra fo go do mama na me ko ton na me fa tia mo ka ana go do 110 million ke tire say ka wa we pra bi ko na bi ya ya me say ye ba ko chi do me de mami ya prepare send next week no ba pete mo betra kan back no sa na ka cha me say e ko te busa me ko te busa me te me ye wa no hello what ya to so Abraham pa mo sa hello o am san frano me to no me madam ya for sa me ko te busa wala man busa mami e di nti na unu aketoa o ye bai fu a wacha mo ana na bibia ono na bode mama na ka obi akoba ana mabushwe ma no epirema ani wo okoba ko dikotie akwa nyem ya na ko to hospital yesi woni won ta afro ko no duro na ma firi ma so na job bread motor so ba be siete motor so sa ba fa woni na ko ba isha ko ni DNC 50 million haka mimi to beka ade na chese ko ye nia pani wa ese maame a wo enti me for akra to so ba kan kra pa mama me ma mi we mi timi ai taxi firi kan ya asi tuta pa bo sanko dija gum de ko ma wo mo mo sister wa ye we nyina ma mo na mo kai kola ade mi mu nya me ma ade o sister wa ye we nyina ma mo na mo kai kola cho ya kayo nti ne anya ni bibia maame ya ne si aboni dua betie mo ni dua betie kokofo foni aji nti ma mpa cho so ye we nyina ma ya mfa nche no o so ni mo kasa sua wo ni mo kasa wo ma mpa cho mi ni wo kasa tutu asem se bum se wo ni tete akura wo fie maame wo ino o say woni mo kasa kura woni mo ti woni tete akura wo kasa obie na no apɛ na o kasa eno ade asem no no wo bisa me se wo fa nche no o fa nche na fa so le fa wo cha pink ni so le free fa nkwasa sem free akọ so mu ade a na sister mo o ba na num so ni ana awọ ko David
na da efie ho no ne ahomachi e bo be for them to say and no ka kire me say obetu kwan and na fa wan ka kire me anumera no obe ka kire me say obetu kwan na se o ka se o so no wa transfer mo makasem ni nyina wi tie na mo wa se wo say o ye free confon ho no ma ye ba ye na be ma na ba ku efitani he say me ba be ma wo duna from 2 and am say me yale ni ti me no be o man ska go school to we jai na ne papa we de papa say wo come say the car bomb oh ti papa ni dia dule bia nya ho de ko ye adwuma eti say me ni aba ma na ba ku efitani and wo ko adwuma na ofa ndi meduneti na wo de ko enti fitani ni e free confon ho aye ba no ana wo mi na me ye wo fra fitani se fitani ndi mara eti e ba na anu ni ko sha dem asem ka se hu ma ante ti o pie bese ko wie ye na mba wo na wo na ka ye e ko si se wo si a wo se na me bo amande wo no be ko e ko la no asem na so ne be ko e ko la so no se na de na wo ko fa be ma na be ma no o yire da denti se be so ko wi be ma na ka wa de bre unu aso mfansi mama enya no kora da etu wo bo ni tirim no wo ka na me ko fa me ma na be ma na wo no yira wo na wo bi ma so ma me wo na be kama so ma me me to ma ro me no kasa na be dem sitia me yo bi a me ye mere a wo ba be to ntwe fa me so ye no kora yate abi je mun central ni hwese mo be so kokko ya ko se me to ba bi en wa Ghana ha wo bodra me ni mo ye drefo yalam se no a wa nya ade mum mama ba panyini die wo maame ade die wo kra na wo hye na hwe ni ba bia wo maame samai wo bia wadu hu ya se wo na wo ye pani anka wo behwe na wo de ambo wo nuanom ketwa na wo momu no eye niema ka say sorry, the number you dialed is currently not reachable. wa nya de wadu phone na ade kanya so se ye ntwitwa ye nan e na ka so e ko mai madam betrana every fashion kotrana ye ntiedo be ka fasem tra ba bia wo sole no tra ho a hey tenase kasa bumbum a wonum kasa aha sa mike ne krae wo fom bi sei de di kan no crofo complain say o mo kasa o monti eti sole o sole no mla en September 22 kan o se na wo twe de anuano mo bone nko a na ate asi bad family members kwa vagabond sisters ena na wochi ye wo mo me pacho waso very asem ya ye kan very ka fashion abai na wo so kan bi ono so e be ka bi e de wo de na wo ka fa mami me da se sawa mami akwanya sonko pa ma one so very ni ente de o kan mami me da se sawa mami akwanya esonko edikan me pacho me chia o man hin ya wodi buachi ona ama menya wanim favor a na emeti ha me no e kase na ma meti ho nyina me bo metiri nko bisa se ma me pacho wo na kokko afuo no na nti wo de ma ye me nche kra nti na nka enye ye se e wo se wotom e wa bra se be wo maame e de enkra nkitinkiti we ya ye den e jawo e wo se nka wo ye de wo de ma ye me nche because mommy ene kokko no sa wo ye kokko fu a wo skaw nti wo de ma ye me nche kra nka sa blen nka wo nua mo ba ye nka mo hawo hwe papa ya waye bebrebe nyina achi ohun esanse wadi unua na achi a waye saade we nti ohun de atowo enkura no omusu kura ma omusu gu so nanka because the way omusi su no o ma me sama kura gina baby obeka se ode nkura ja wan hwe omu yi ko ba panyin de se be wo na wo hwe enkura e wo achiri wo ho enti ma mesraw yare a wo yale nyina eye sa kokofo na ho yare o ana wonua no so hweniye pa because onim kasa wonua no hweniye pa because enua yetimi di ade ma o se fesi na wotimi eton ade ne de ma onye nua oba o se oba bebo o fom enti hwe wonua ne yiye enua wo yale wanti ni anso won sa amfa won kompaibo o so won sa se yenkobosom ho sa nua no oye nua nua wo yale wanti ni anso won sa se yenko hospital o so won sa se yenkobosom ho oye nua maame unsunya abotre wate na wonum kasa no se be enye ye nyina ye emabaawa ba wonum kasa enye afi na wo ba
Inti sa wo de sa akasa we ekasa na de sa akasa we kwa aware ase wo kunkuro be jaawo na ye kura wonu ye baabi a ye mfa ne so fere ye no wa de we o kasa nti we kasa inti ye nim se wo de bem ba nya abotele memu wa ma ba mo shi abotele who's the way I be si akasa na wo sister no wo say wo ankasa wo tu mutuo say wo sister no de wa ya ma wo nyina uhui na mum nya abotele na bompa ye say ono so ne ho beto no na obegina anu de o mo kopo ma de me lo ba unika koko ni de baabi obi o mo kopo ma o say ma oyi onua mo mo mienu no o mo akope koko ne ye de e de blow mo because so anka kopa ma enya papa ma wo so ne enkura e wo ho no mo mommy me dance you make a champion to I am just a sample for us. One more book and as for anyone say. Mimi free Kenyans, meaning say, Quabria said, yeah. Kenyans, Quabria said, Miss Free Kenyans, Quabria. You fear a fear one, and for 40 a year. If you know you will be until you see what I'm for the year. You fear, now I'm from fear. I want to be. I didn't not say if you so for me free now, okay, I can't say, a general person will say, Bomagra cases in one, and I'm young prettier, and then Guasia, what we should was in good young man was here, and I'm going, but not I said, you know what you will be saying. If we are sitting on what you, because I support, and I'm going to say, you know what you are making lessons so. When I can't say, I was so told me, just a what, let's say, a poor crowd would be, who can me people. Wo kasa me pemo enso ne wo ya na efesa wo ye sedimenti so for me ewiase onyankopon obu obia de nanim onyamma no ne bo mu no sema me awofo ewo ma yehu ne wo mu na wo de bibi ahye nsa sebe wo ye panimu na odan enkoda ano enu nti no yehu ye se wo na wani afire enti kwa ni nya ba me ye wo de be ma just say we show them. I will say no shot. As a swap, no arm and a do say ya, and as a one that time would do say ya, what is one movie ya, but to offensive watching. And when you did that, so we are Ketua, one when near Anna Honomo, no one mother that I was say, because you go to Coco, and I'm in Fabian Cocodica, and I'm very Cocoyadi. I mean, a Yabushia, a Japadia, and you are for a Japadia. Let us say, we are one pill you were putting was said, there's some time when you at the Honomo to show by the saucepan and the create. Wouldn't you fear? I walk and walk over. One can't chase me. One can't chase you. To buy you, baby. I don't pony will so big crowd you pay for. And so one for be ye and one for be ye no answer in your son, and so shall you warrior war. So for me, I never could say a real say. Maybe Papa say what be woman can't say pretty. And near now did jam to 36. And so what the name is golden now. Yadi Maya yet yadi Mawbia Yadia. Ah, pin say crank will be out. And into who so not say Japadi, Munya Momodia. Nasa baku for at the other will be Naya Samoko Fania Dadia. You know, you don't have that right. Sir, Coco phone, no Coco Yadia bracelet, and now go, and I will be at this. I said, I said to be with the young friends and Dome and Charles and Debes. Now, there no home, no Japan on Yamina, Yamiko Funibi, and so ever home. I didn't tell us we could go good. Not just all to the quick baby, I won't cut. I don't think so be a soup. That's what can't change. No one necessarily gives a more dear cry. Every young summer nature baby, as I take dear, you could be Pia said, some my our home. And until someone nature baby, you should be no say, the Paddy or good demand on the Momo. And I just say, I'm practicing it in the warm more else of no one has a cycle so more because we need it here, or more because more was here until no pen of us away. Mammy, may catch them. Wouldn't you have kuna ya no to na your sister wa one na no encounter mu e koya mu nam so mo de san koda no e japade ba bambo mo ni wo mo japade no wonu ne ni mo mienu no no ko mo mienu ya bo attack ne so for me aka no no ya bo attack ma mo de sika no aba ana se mo de sika akwa ji kokoo no wo se bu kwa se yenko pebo se fan ko ji kokoo ase se enu ti ne ya kan se Mummy and Aquam Nam so sister on no better. Aquam Nam so young with the cocono. Ababa, I must have to say one young because Moody aquatic mobile will bring you. Cocoon can come pushing the Munian Monketua.
na wo ba betra efidie so e kan sema kese e na what go do e na wa ma me go do e na wa ma me whatever the case is no ye hear koko no anya sa mumienu no ye be che kwa na chi aji koko no ye ni buase sampa so na me das madam tena da bi nya piwak twen ma me asole ma abena se ma asole sister tena ho me pese wo nua no to ne nkra etwa to e okuro nu wante kuro bi mo na mane de aduru na duru ani bere ka wase me twa to nua ne nkra fa mia so kasa Maria amakwa na me kasa me munya me ma hoda enti no me ka chiro pray ne premfa me ba bedru fie no ana de be che no na gold na ada breme e kwan bi me fa so bia ma akwaje umkoko ama wo mu no e wo de e o case e tu de me da se wa me ba da me gold no ato me ho no won su de waka no kresa ampa wo de ma no waka no kren so se waton adona wo ho waton waton into waton dia say you go bro say ya be seen yo say bring you say ya de be o mi asa ade mi din so tetia mi din gum araba try aka amas ni na gum araba pa chobra sister kasa o te me ka no na me ka kire wo pija wo bi tisu na etie nso akọ mane a di ba kwa ne ka kire wo ye se me jema de ma kwajo mafu ama wo mu me dobro no phone 10 million ye ton no me command 1.1 million this year opeja phone mu de ma de ama me god no so ti me bro sa better na me de ma wo madam piwak transway yo wo me das yamatie fo nyina ha e mo bibia akwaba e de ba Sompa TV so e na fe Sompa FM me do fo me busasa ompo no e motesen me gidi so wade me so ofie se nyankopon adom o ho ye papa ene nkomo me ni wo AD8 awa 3p garlic mixture edru won so e de abadwa so a ene Ghana ha enipa nyina age atum na ye numbie na ene gisemba akone se Piwak natural aye the 3p garlic mixture abadwa so no yaje award na we kire se edru papa ye ka ho asem e wo krom ha no enye mfuturo ene yetu ede agu obibia eni na award no so ya kwa akwaje no enye se bi a kululu bi ana obi wo hono na akotua sika bi ni ama na award bi ene da Sompa TV no fe so ahu enti we no ma menhwera me modi ne nkira because enipa ya ade a osayeye wa anyi na yenso a enyai na sabio emoni dimbone enti award na da TV no so na all hwe no eye 8th edition West African Traditional and Alternative Medical Awards and a 3p garlic mixture yakoje ne that TV no so a wo hwe no enti no se ye ka dro we ho asam de akere wa medofo enye fedi agro ye metumfu tro so enwani because sa traditional and alternative medicals for no omo nya ne matro kan o se wadro enye papa award bi se ye mfa ma wo enti Piwak natural me da bia meka cho se Sompa FM Sompa TV ekwa akiri pa omo ba ye so no ye no matena ache se aduro ne nya papa mommy nka ono kwa papa me yeda da free TV no so because aha wonye adebone wa ha ne nima nyina da na akwan mu edi se wodi aduro ba ha ba be ka ho asem a na se aduro no eye aduro papa no so me ne wo ka ho asem no eye 3p garlic mixture medafo ye number ni Fred Dr. Cecilia na ye no eni nkomo number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai said no 3p garlic mixture no madra award da so ane medofo edra award da so ye kan se ye ntumfu tro nwani e na ye nso na ye aduro no enye se obi a ono waka banku bi si nkwanchan a onya aduane ne ye nto no woni bi nti wudi a se wo ye mbe ye oda mfa no ho
Ba ye pi work natural for de wo so da bia be hu ye no nyame nti na ya fresh because ye nu aduro ni bi aduro we nya aduro wuntimi nom eye kama obi fra me boss o se na anu ko de pan no kore boss because aduro no ekoyie ene ye hwe pressure ye nu nkasa nche because na award no kora na me ani age abro so nyame so nhiraw se wato aduro no anom anya yaresa na nam so man panifo hwehwe mahu se aduro ne ye papa nti no ye de abasobo de fefefe we ama pi work natural ye de 3p garlic mixture abedwa so me do for de hie bi anya pressure ana ye wankasa emojabro so ya kan ho asema but unse kame say no emojabro so be ye common oh me pressure aba nti ase aye kasa bi edidi nkomo se de ekum nipa no enka wo fa pressure eni agoro obi won ma me kasa ni ti dwane pa wa dware nso nwunu wanu maduro bi e wo so no but ni ti ne nko eye pressure na eye osa no se wonya pressure uti pai wa enya ya da obi won so a ohwa na ni su bri no otena se na o sori no wanso bibi mu ana wo bi anso ne mu a na o ye atwa hwe do ni beka se dizziness no wani su ye otum oni su atwa wat once pressure etumi ye osa afa pressure tima wona se tatai wo do nsamiya na atom 3p garlic mixture and American for the amount. Pressure tima on what twetwen said sebio bibi eye wono. Yes, because emoja ntimi ntwi fa wontini mu ye. Pressure etumi ye osa. Afa pressure tima wakoma ebe o se kim no ama wo bu nyina ye wo ya. Onim de ntia. Akoma no e wo se pompi moja echema nipadua no. Ebe konso e wo se wontini mu na efa. Entini mu sisi srade bi kwache baabi emoja bi botche baabi emma emoja ni nie frusane tema ohun atwetwen ohun yo basa ena de ni subirie ni ba no ena de tipaye ni ba no na fifre tew pressure ena eye osano nom 3p garlic mixture enyi wuntini momentini mu na ho na moja nie frusane ye abrebia wo ye kama wo sifri empa so tisi fom watum say yes what yes fom say gim pressure nte no bi ntumi na okokete so a omini koto ha na omina koto ha oda ho sa na ade achi pe 3p nom obeda ade achi so ho be yeden amwa ko adwuma ye number ni efre doctor sisi ane na omon kobo number ni 0248 928824 3p garlic mixture edra award da so enfa ni agoro pebi nom na abedi adanse 0248 928824 ebeden wanya pressure susudi nchene enchire ma aduane ye de ba yesa kum ni enchire yo domfo kumfo enye nchene be ma aduane na ye de o wonsa no na be chire susu sanchene gum ubenya pressure wona se betatai wakoma beje ushim susudi nchene wan ko hospital am ya nkwan ko tua o susudi afa wo yo bia wonu nsu a enwunu bebrebe odidi wie ya chilled water nsu enwunu no anu agu so aduane na wodi ne sesrade wo mo yakode da wuntini mu ema mo gya nie frusane ye emwa esrew ya no hwe odidi ensu ye afa wo hata ye exercise nyesa wo ko gym ana wo pia ko tumrika wa abonten wo dem kra betima ye exercise okoto no wasore na wo chinchin mo tototo nsa ni nyina ye exercise ni bia ema mo gya edu mo frusane wo be we ne mfefre nkitinkiti bia tew no akodware you are always fresh de bia 3p na wo no manu so bi dia ka ho na aboa wo afa wo ye obi a wo honom a odwendwen bebre mr adwendwen no badua na ama pressure ekosoro ye adwuma fa ye mpaibo ebeboa wo pa adwendwen de emfa bibia mero 3p garlic mixture ye ka ho asem se amedofo yesu akoto aduro ni bia nom na waso ahwe na abehu se Ghana ha aduro papa wa ha ye ka ho asem ede achiro baabi a wo hwe me firi bia no Bora pharmacy shop baabi a to bibiduro bia no obenya 3p garlic mixture ato Kumasi Bora Polinak Heba Dani Heba Kriske Heba obenya 3p garlic mixture ho fonko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gabson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne din hwene mu wo fa kwadwo Heba ewo Temale baabi a electromat ne wona o hwe Sompa TV efra brochire so a baabi a won country krono ko African markets o ka wo so pe 3p garlic mixture obeyi edi amount medafo ye ka ne se wonhu obekọ hospital eya wo ko hospital ne chechire won sawi a busa nurse ne no ma nurse
me pressure ne da say e na say ferisi bebusa it's your health e wa pomuden obi wa nurse ni wa se wa ye mbehyew e ye me ame ho ka kire me e da 120 e de kwa is normal if you 140 e kwa no ne say eje ya atum per 3p nom she wadi die yie she wodada setrem yie na emwa because adro we no ye kire wo de obenom a obeye no na ama adro no so aye adwuma obo hono mo a anadwo be 10 11 no wodi fufuo wodi banku ne tilapia sister and digest you adwane ne nane wodi wi a wo koda obenya yare mesrew ene chiche want chichi we pese be aduane bi adin de wo kwan ho ni ye to be 11 na afi na odidie owie ya no odware ne wada and digest de bi oboso wa choko na obofuno na ho ye basa per 3p no na hwe wadidie yie didi ntem na emwa ye de yakoma twetwe no AC no Fred Dr. Cecilia ne no nkasa number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 se won pese obenya pressure abrebia no wote wono mo a hwe se wonye niema nipadua no onha wo ho bebre ye adwuma but obra jiwa home obra jiwa home weekend bi wo hono mo a sister wasi wo niema awie no dware bra papa sisa wo na go center table so hwe TV sisa biscuit bi ni popcorn bi wurawura wanum dwodwo nipadua no eyayare sakese pa enso bi wo hono mo a dwoda kwasi ada ote adwuma mesrew sika pende ye bepe wo na mom apomodin nsu hia enti na make amfo 3p di amount say onum 3p no na wo hwe wo dada asetena nsu yie na aboa ama brani abrebia no onum aduro na aduro nso aye adwuma ontiri mu twetwen ewa na won say moamoa ewa na wo 983 3p ene beboa wo eno so pressure etumi ye wo sa onum say pressure nso tumi di stroke eba num 3p na emwa 0248 92 8824 yankopo ya admada sene eno be se dieshia that's pass obaye na abeton edu papa nso ede amaye that's urade yankopo ishra papa abusunafo ye bana said me se champion na me kan enra asem na yetena so no ese ayedeja ma ensem ayepie free mu ba no enya sem ketwa ti abije no omla na yehu na yenye very mpacho ene wo ba oso ka before akira kwan ene telephone number djuma awe ye de ye show wo be ka bia ye ma wakwanya na oso do akira kwan se bia obi pe wo homo bia obetimi aboa wo mami medasi if I show me wo asokore mampon mami bichi abo asokore mampon ah se na abo acha nsan so na mabo so mpacho aja ya mechini de dua mgire ya bosu oni ne hema nyina ai oni Hey. ne hema nyina why na di ka wo first mpacho hema no yeye mpacho na abo acha nsan so de toso ai oh monko se bichi abo ewa asokore mampon ti mechi asokore mampon man ni nyina pacho mewo asokore mampon Gundis Gardens Gundis Gardens ana say asokore mampon bang no echi eho na mewo ye fe me Veronica Fashion vero wapam me niema Sompa Nkomo wufro e start wapam niema be 1 year na ne kwan ni wa ntina me pese me ha no mommy na onim say obi frɛ me ka chem say adentina obisa me say adentina meja onoma pam na wapam me ana say baby say na me say oh Devi me mami de say unsa o kwan na na wa na me pese me ha wadwen bebre sa ntina ma ne ko ba sa vero de oda so me ba obuade enso odoni pa nso nti vero wa ba ikura me materials bi o hotwen na nko yi ma na ko pam why na me fan shemra no mu se vero na adwudwa me sa for telephone number to dwa bia na obi pese o ya de na me fa cho me telephone number is 0244 29 23 72 me was okore mampon Gundis Gardens na wo follow a case no mpa twan ma ene twen kakra na ye hwe na abo mpa ye dey
kate odie na yenhwe se we unte hu atonte hu yo my lady nyamisha asem nyamenyo kese my lady nanu ya nene na otwe mu ha na de niam ankoyi anuafo di omu di omu wu papa tese wo dwina asem no ho enkosi mesi efi abosia atwa wa on che braid my lady hwade a abeba ni nua ya yi eyawudi semo ekum nipa enne ekum no mala di mamenka no kra manipa nyina nti saman no se wagika saman na eda nchen kra mala di se ade bia wo de gold beba be hyemu bia no honhom bam ade bia ye gold bia wo de fato na som na bi se maami ne nkoma no odi ni se gold nko di ni nua no akra esi no osam abeba ne de ato silver bi mu de nwira white ena o de kata so ti so di abola maami ya akro ya kawa se we ne kofa obabo no nti ode nwira na kata so ti ma lady na se wo bia betinam wo somade no enti se wo ton free ho de a afa betima se di nipa enya wom na ono bedi nya wa fa ekira kwa de opeso ye nti na se abedi ma me so my lady gold die wutunu ha ekoton wa no ye different ye de ache so ye different na se wo so be som no dia my lady be hia kwa hia maame ya na brampa yenka bibi kire na me be ka che ni my lady abro anya trimodin e wo nafa onwini ni nua no nketo no ho me pani de me ka no tire a kire nse wa ye ne pani kwase ya wa mu no kra na die ne besi se wo be kwakọ ye ring na de ko jawu nua unye nso ka je so pesika o so ko wi akra fe de so ku na wo ma na diska na dwane na ma lady menka bibi nche ma me ya se wanu so a ana se wanu we ntwa su onyi ntum wonfa gold ne mra enkra ne so mu di omu gold ma lady edie ne besi se minua no ji ade to me ho na enkra ne nyina ya bagye dia mo mu wo se maton se enkra yi adwuma no omu ofa na so mu kakrakra ememme wo mu nyina yi ma ne nyina ma eyi omu mfi wo mu ebiso omu nyina ma me agapade mu mienu makọ akoton na bede ne yejima we nua no nketoa ma lady na wo ji ya wo di digwa se hwa wo ma school se wo baby ko university ma bana mu sister no ma me ya no ade adwuma otunton makoni ntosi ni ade se wo baby ko university wo ana wo nua no tifi akwa wo na chi no da bi wa wo ba ko mienu kura wa wo ti ma lady ba bi o wo bia no ye be ko ho so wa wo no tifi a ye be ko on fa nkra na japade ma wo mu on fa nkra na japade wo ma lady ni pa bi tiri mo de dodo enti ne se ye nyina ye nche ne ye kro no we se wo kase edu abo ma lady ni ma makeka we mu honhon no mo ye ne beti manya sister yi ufi so na adi ani mu obeka to se mfa kwaje bosia emfa nkoma hai emfie bi ne anyiska ye mfa nya adwuma ono akombetwa no obeka kire wo se okoy we anya obi eti bi onya na so peso oto ana oba be fa na ni nyina akoye ana makoton ejuru hu firi manya yie sa god yasem se nya se muhiai ema nipa bi eya adanse wo ma nko beti magina ba bi aka to se wonfa bi bia ma no efso de ma no obi ani wo obeka so wonfa bi bia ma eti mame ya so peni yie na po asomdwie se mame obeti matete na ne na se pagya no awuko hwe hu se wo so obeto aso efse nkra ma lady titiri we yote yi onye na nso beja amanaka da bi na se ne mame aja ko nya ne mame aja pade no no obomu miensa di se omu no su ha omu ne susu enti omu mfa na se mu ma benyina koton dia se omu je se abeba ma lady wa wu mienu o one nam sa wa wu mienu wei one nam sa na me ma ne no wo ye ne o ma lady ye nya chire die we ma die ya we die ya o me nam sa wa bra koko da hon we kasa bre wa funta masasi adua bi kura ka ho na mo tu afrecha kwa akoto o ma nya di mo eti ade ma me ya aye no ma lady entwa yie obeti no pani kwasia obeti mami we betimi ya o be ya na mami we gya na ma na oko owu aso mo he enya asem ketwa me se asem da won na ne nasi apagya no na lady anaga ye ma no pa bi so nti ase akonfo no bi duebo akonfo no bi ha adwuma lady akonfo no bi niam bi wo mo ya ma lady enyam no na honhom ne e kire na o ma lady onya na se bo boa ensi se ho bi no na akwa ma lady nipa yale hospital also ye de ne ko kidney
kidney kura timi di we nyina aba akonfo no strategy omu edu ba bi omu yusu no nipa yale al kidney say ya wontimi koto etane na ase peda na fu ase no edua no mde be hye so bi kura na nye bia se kura chemicals ni ade no en o ye galamse o wo yale no ye galamse ntini chemicals ensu a chemicals o mala di duba bi akonfo ni bi ya za mo nye ye sa na ma no mo ye wa akonfo kan wo ho ne wo akonfo basa wo ho ubeko na ma me ya na ko hye wo se kase nkura ne kura na abonibia kase nkura abonibia wane ko bo wa bia se ye yade a ebetima ye kidney na bibi na afeli no maledi anase nkura isu omusu eno so kan ho ana gold na abaye bosom maton dia koko no gold na abesi anaye o gold na abesi koko na nan eti se maton dia gold na ye nkura na japade se wonkwa waton afa wonkwa waton afa eti se ye be ni dai kodi na fa nkura no ade fabre wo mu na nkura ni nyina so mu anwo wo mu eti se nkura na tete do tie wo se ni nuanom nyina be jam na ka no onya ama ne nka se one city kura na ne de wo mu mfama no na asomdwe mra enti me nko ba se ye nyina ma me ajapade na nipa mienu ana ebe ton atadi enu de ma na di nkura ne zo mo ntiase ye nyina ma me ajapade mu mienu pa ton wadi nkura zo mo ntiase se one city no mbenya kura o mo beje ma le di me das nana brampa enra ya grace asama ya mikatie ni ye pa o mo se me te set ya matiti mitiri me bi ma ada no o mo se die bi wonu se enkrafo me ya o mo ye program host fo ya na ye che ho bebrebe ya o mo won se na brampa obi wo te akonwa ni mu a ese wo yam ne ho wa yes baby obi wo ase wo yam ne ho ka wonu se ni na ya no o mo turu mu na keka ye se basa ne ho yira no na ho mete wo titi nso a enye yie eti na so wo ka ne na to so so wo ye niam bi ena ye dross ye hye fre na te atunu mu na brampa se sa dross ni bi eske be di unya ho twawa we do nyame se wo be fa dura no mawu eti se wo ko yi hye se te atunu mu ni bi nso betena ho a na etwa na wo mama ye yi camera no no okotwe efri no so bon se nwa wasom no watwe wanu waso watwe afiri ne to na me no udie me masa o hawo no emekume ho debi maledi ma kwa kra me se nkrafo ma ba wa host foi na se ye che ye ho ye yam ye ho wakonwam ase ye kan na aboso boa ne to keke kan oye o kene ho ba bi entwe isa kola woni ne ma me kompa abo a se ma me ne tan no watwe akonwa fi no ma kompa abo wotan no watwe akonwa ma me ne tan no watwe akonwa na akonwa na ye dedenti etan ho nya dan no mo kwa asole no wotan asole ho okobo ne ba no wato so mata ba ma de bi atan no watwe akonwa wo de ba be sheme ebi ni enkrafo ma osufo ebe pire jumo mu dia na to kekayen ani asole ibi e na to so medie unya sa se dross ya tie turumu na etwa mi se de mechi am ho atwe mare de ba bia ye firi no ye mama me kuma se sem ne nkran se meku yen wo na ho keka bibi ye wo se me de mintimi nya sa dabi ene no kwa na brampa enra se de na September 22 ka se na wotwi de anuanom bone nko a na aba Deborah ne Deborah so asema Kathleen ene Sandra case no once ye ka se etiefo no ye ne bra no ebe kasa na ye ne kasa mu a ese eti ensafiri hu eti abije o se bra ne se ono akra bra na frese enra no na adwuma ama ne kwan to pese ne wode ne nchire mu eba nti me pa to abije wa ready a fa bra ne to lie so ma ye wan na ye ne enkasa Tabita clinic na free Tabita say infections ya de bia ondo de abrofuduro ne biduro ene o kabo ma wode ye juma ni bo modern asa obekọ ya osi ya osindi junction ahojo da ban 0260196219 na offsist eya du papa wo woman of faith for me ya amudi adanse ya obi o hosi mi jaya duro bia no ena offsist no nko a ena na wonom hormonal imbalance every free ho menstrual problems irregular menstrual cycle ni nyina be free utius mu kura sisi a ebebie ni nyina na wano ye de mpai bon so aka ho na onyame ayadom ti off system no ebi aba bebia san ba so ame ha enwa ha wo ba na wo pe bia ewo kwa me ho
etu du from wa security post wa ka so we Julius Kwame office ni bi e won ho wo benya bi eyin so afre so ame baby ana yekoto aduro panasia bra solo o sin krofo ba na eba ho ti my madwen say nesem tumi to fa ho a bi di ba kom awo mu e na tachiman so mu pebi wo beast tachiman a abrefa chemicals yani we yi mu hospital no ni dia mi se champon onyame se August yenye program kese ma omo pawo na wo the direction aba ene ya wie ya ye wolentim de me frɛ me ba no krafie ebo abo ato France ka kire no be simi transit se na nyame de san about the direction de be yaba ye ne techima community center o se de ye yi na wo de mpo emra o be fa so ahye aye biribi eti August ye predate no ye memenda ye de kese e wo techima community center oba o pesa wo oba wa de wa pa wa che wa ye yi wa wo de onyame se bra na ni mehia na wo be ma wiase ehu se tete nyame no oda so a e ye dwum ai yango me pacho ye be ko Canada express group ye be ko New Zealand ye fi ani nchire be ko Germany express group wo be je visa express group be ju ticket express 0249000448 na ye fa ye ni ncho Colitac dental clinic ye kwa kohwe ye sen ade bi akoye oral care ye fi ani nchire ho wanum die ye wo behwe ni nyina ma ye ka cha ma je ma be di me ben Vegas Freyen it was 0205490688. Hello. Bra ma he. Yeah, no. Pacho bibi aboko. Erade adom yenso ye ho ye pa. Wedi e wadawro ma wi ide Ghana de awia ye wiem. Ba bi America na minim de abo ho sabri. Na Hello. Hello, Pacho mutu yo ma. Enra ababa wa bi de na sembe dai Sandra. Se say uba Ghana ubehu no so ani gene ho na mutu anamo afede ni nua pani Kathleen na nam ne so ahu no say wudi kan se ne pe e ma woni na twempena ti wa yesa ma wade amaye se mo be wale ne kra no aye basa na semu inaja ye pese ebusa se anyanyam bia de ehia ye pa bra ye nyina ye gire nyame animu Kathleen no pratwi bi sa akọ so ana wadawroma Damasi so. Sia motive no via dana no. Ayani ni na sede okam. Okay. Na panyi na oji na ebu na mini ko. Na sambu ni na enemo ode. Nti awamiti ase ede me kama na ye na ni so ba eni ono nti omo mu ye chese eni me type no no nti no onu de ye na ko ba ni be ma bi ye ni na mu bi ni no ti mi fa se ni aba ko adam fo abu ni ya gwa na ko fi ni ni kuta ho ye bi nti na bi chi na na da ni mo ai na no fa ba ko ya ni ya ni pia ni panga kan ti fi ba na me ene fa fi ni ni aba ibo ni ba ni aba mi na kasada ni kuta ho ya da tiba no laki niko wewe mtero na o na mkosha ona mkuhu ni okuma ana mduto wewe ni okuma ni ndio senka obewa ya ode ni yo tatu dia ni di bianka ebre no ese oni nyano odi jamia mene kasana se nje wewe juma ni hao ana mshoki ndio mwanzo sababu ni na watu tunao
go for me as a Timmy can only there and some of the common vision for the minimum unique. I be there in time. To me, Uncle one of the and Mention say, Nitintin ni tiatia muno, Catherine, one na nyashe. David. Na yeso de kai bia bracket one, no na jama. Catherine ko hu ya atije. Some you know, I'm a crap of what we did. You be become a man, send him person me, and I'm a young. Is there no more somebody me pension while I'm and they say, a bassano, ne mamma mo senti a wale no preswana. Oh, Maka, no, never come and start a slow. Now, you know, I was sent by the Mamma, Matter. Now, I was a bagana. Because I already know. Yo, yeda sipi. Yeda sipa. Bismarck, Nyamishna pa. Ohio. Yo. Columbus, Ohio. Yo. Abraham Party. Martini na mani. Osi wu ka kire ni se nye ni suba. Enne no. So Ghana na niam mu odin. Etu ka kire ni se nye ni usuba. Enne no. Enne no. Enne wate ase. Enne nyame abie ni kwan ama no. Enne wako. Enne wako. Enne waba. Waba ya no so show interest bia. Enne osu mehu ni aketo yi. Enne osi ya ni won do na mo so ko kana se wa ko tumi ko na be fa. Na said ye car by mu na car by mu aye manso ofiefu asem na na yeguso e kan wu eti asem no na ochena na ye benya kola na kasa because say no atwede o makoburu ofie ho no enya atwede ketwa media mi so ni sabrampa wa hwa na busuafo no be ya na mama wade no amasusu amaledi o ma ha kra no o ma ha eso ne nai ba o ma ha no maledi odo bi chese kai o akoma bi so akoma ba chese kai o maledi eto mo ntiase na awade na mmra so ente sa mse de babia megina na megina because awade we na brampa se ba so nso a katiri o ma kwaketo hu ntone da o me fa ne nkotena bro chire o be fa ne nkotena bro chire o ntimi ye ne gu vero enra tonte hu tel na ye mo boso na fe ye jai se ene ye be board o se be den yo enso le nkodi dikura nkopie be mo me da se enra pa meti ho na me hu de me hu ye me itima enti ahwo ye bi wo wiase sei wa unua wa so na wo ka che be ma ne se onkoka na okoka na se efa eno ano no na wutimi esa begina efidikese we su san ka se ai me de me mpene na onu menye animonyam enchen me enti we nyina mommy kire ya be isemo wa so se nipa no enya ne so be ma sa na me tie papa no bla na kura na me nim se one bla no ada na se one na atwempna pe one ne ndai wo shane nkomo na bla ne na on se na wo se se me de one me ado one me na yo me de awale na me na se ka na ebe mu no chese wo hu se adepa ye de eba mommy onye enti wo se onua ketwa no ohwe ne hu so yi na ohwe ne hu yi e wo ne nchen na o de paibon so e ka ho because one fan paibon ka ho a enye ye because black sister no onye me da se me se champion we de watie bi abrante be smak ne afre no abrante de nyakopon asepa se owo agogodu Mike wo si won fataw na wo si wonua ne na ho no so ka ne se be ya Rodi nso adom woman odo kase akowura ne mu akoka ayeye na wo ya sapon ne sen edi ebi wo ya sapon ne sen so mami be ye pa na ye na ho ye bi ono na akoko ya be isam wo po abrante no na be mu ye wo sese na tie bia awade no be ba so na maame ni papa no so no eso mu ye se eye ekwa bi na we be so bo wani hira etuguo enso ma na chance no kra na so mami enu akoda no
tama ya point ya kasa kire no so o mra no ho ase o menya me so emra na kwam now won hwe ne wo ye so wo nwa no fi se won ye kra obetumi apoison eni brebiri ya ne ahoya ne ba wutumi ye ne mabi sebe ya emfa kwam eno tini ye kan se onyankopon na obi destiny won nsem ne Awurade pe ene ode ye wo ne betre ye pere se Awurade se e ho na akwa ne beko a wutwu mutan e ho na akwa ne beko woni tumi bia so ma me ne ye kan se enne ahoya no na wotwu we se adults dodo anuafo e momompa ye na munya odo na munu dodo mo ho na munya se momo obonsam akontrol mo no we de mo na mo de na obonsam no yesamo sina be ya asundwie ebe afie mu na ku ye no odo ne ntiase aye adwuma fi se ne yakro no bra boni bi wo kokko boni se so ba so na de ko hye obi eno na esi ehye ne ye no kwase asem we de mo odi no chesa ma yeso ya Abraham pa ye ko 3 years se nuanu mienu pa bujafuru kro edin samfon sa fitina no no kre ebusuamu bronsam deboda na ebusuamu bronsam katini ena nenso de ebusuamu bronsam maame ya so aba na wanu nyina wo ebusuamu a bede na busua tumpo na Abraham pa me pa chow ye ko St Andrews SHS call ya DSC me pa chow pa course bia Ghana ha nyina ya fi manko 0244696911 bibini toma plus all cell drop papa o se ayam kro die obo ano aduane tomo a wo fe 050413378110 e chamfo ban na o se ya die ahaban kasa wote se kro bi atu wo be miam na wu 0244988004 pato feito mo pate clean enuro nketua prophetess Elizabeth Faith o so de aduro no beto tekremase be krimi ade na o pusa wani stroke ayam kro sasa bronte se wa kase amro so pressure ni nua diabetes ni na beko ye wa hinema kokoben 18 mo ho 0244583859 give us P capsules enyina nkonko jibi udu sinanimu a na udaye ayamutim ebe free ho give us co capsules ebe tu ko kwase give us a bar mixture ebe tu malaria and typhoid ni osifa GC ne capsules ko 0543222470 Gentleman Dental Clinic ye kwa akọhwe yesen ade bi akọye wo se enyina fi ani nkyere ubetu ubesi ubehye ubetwi nyina ye wo Abripo Junction Total Filling Station chi 0559139582 educhumwa ose madansi ni ayamutim obetu ase isi yade afri ho educhumwa malames ebetu o malaria ni nyina educhumwa tonic ebemu wahye na manka ponu ebema be magina 0599415191 pacho top eye ye nyina mfi yonko ne ko ade wachira wo hunu ni Africa wo si Afrifa Burkina Faso si akwa na bu afaso nyina abemu ahwehwaniwa ye wo swami enno mo teni dia no hwe 0552292274 Kengen ayensu krojen ade bi edi nso ye bi eye kengen na obohwe wudidi a kona kwajibi ye wa ba rutu nkwanta tafuni road so amesof maame ho 0241449191 midima fo se wani amawo Dr. Time da so chabrato ya de so ye wo bu akwa agogo oseso amo ya de stroke diabetes prostate midima fo na 0500727215 pacho Dawood Dokute wo yade ese yade a wontumi nsa eyijimi kwata adwaman krono eno de wonsa yade bia yaka bia wonum 360 na de wontiment ni twitwi uni pedua me pacho we ye adwuma kwanya wa Jimmy Herbal Center woso wo pema mu wa ne mayo am ho oden am pa adwuma ye otua wo ka yie asama ba bia da bonus ka ho enu nti frɛ 0542 725 858 nana brampa asemi malady enra o kan bi asemi e kan bi na yensan kan malady baby am gina na me gina mesi awura no malady o e bayifo baye na ye no ade we se no ye no mfi se baye nyina ne de wakwa akotena dua bi nkom so wakwa ni panamo malady so wani brebrade a we bayifo be me yasimo okay malady se me pew o mpeme eti malady yan kan kire mani bi ye kan kire maya no masisi so no sa kasa fin kasa tantan a o mu hia be ma na ko manu me keka no malady 6 feet da ho me ye nyina utimi hu be ma ka kire ne se me pew keke no be kan ni nti no utimi tie no tinta so kura gu no so se wo so ba ne me wo ya hwan ya ne so ba no enne wa konya me apagya no
wabefie wabehu woni mi say so wafa ne se ni nua no wabechia am wa hu se nua no se de se ba bi odu no wapeki ti meware no o se an de okoka ne ye ya no akoka na ye ya fe de obeka se wafa maladi asem wo ehwehwemu wo wa e wo se abusua no enkra nyina maame no so mkokoye ye wa asofo bo mutimi ahwehwemu ane wo nkramofo bi omi ahwehwemu ane ye wo eye akomfo so omi ahwehwemu ba bi omugidi akire omo bia no omo mfa nkra ne mienu nyina nko omumfa nkra ne mienu nyina nko no malade omunya hwehwemu sɛdeɛ ohunu no ɛka kyɛn sɛ bɛma ne daaya omumu awade no ɛso omuntimi ni mojafra na akoda na oba hanran malade so obesan ba biom ntu no fo me maame age o kyekyere o ka kyerɛ m sɛ so obekɔ asra akoniye obekɔ nkramo so akoniye ana abekɔ busumfie so akoniye sɛdeɛ bɛyɛ mframa bi bɔ a ɛnkɔ ho nkɔto baabi ya kudai ne nkwada esan mu de tia me ka sense mu ne nkwada esan mu obeti de nanantie ku no ana obeti mi san so a poison no efise nipa bebre yes abonefo we wo wiase sese titru ya Ghana ha so ohun so apagya ase no na hyase udi agro be poison odins eduro be gu nsam kura ku ato atwene ti akola no ne nkwada esan mu etu o mo no ho ban baabi bi ofiri se ni gidie ekyere no so otimi bɔ no baabi ye bia no onko bɔ no ban ne mo ano te se wan hwe yie awade wo be ma ne nkwa aye ketekete se watimi agina eye afidie kase so akase so obedi na nimo nyampa de wo mpene no maladi eye nsem akwa no hawo medase yesi ye baabi ayera Jasmine Kombe na edin du ba ko edi fra no da so yi ani dede o finhye dunsun o ye nipa kokko tumi se ne ho feyie pa na ni papa edi ni ko school wa Hantaman Girls adache me baba ho no me na ko school Hantaman Girls ni high school otakrade papa na ko si ni ba no se wo nko school mo agya papa ne de wakɔ ne baabi na wotwe mienu ena headmistress ne frɛ papa ne se school di bie ye no ba ne mai ena se ma be si no na che se papa ne si no sa kola ne fa hin o so fa hin o ye hu no akra na ne foni da so yi obi baba yi wa gudi efefe bi ti yesre wa wache no maame so akọ baabi kakra yi wai ko school na maame no papa kuto hwehwere obi a wani atwa kola yi so yesi friend Jasmine Kombe dede okoso Hantaman Girls e wota korade wani twa ne so apuso ahomen 0241 653 769 0241 653 761 and 0241 645 020 Pacho Grofine Doctor my lady den chair on what for sabe Dr. Grofa Trust ye de ba ye de sua meet dupe and ye ba be sua de afa ye nua ma no menstrual disorders that's it ye ba be sua de afa menstrual disorders de ntia onya o mensisa na obon sa no de ntia ba entwa de ntia ba na obufa so ene ho asem ne ye beka enti se wo tie radio no a the number no wo hwe TV ni so a fa phone ni nyina twa me fra TV no wo drugstore wa ambre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye ka menstrual disorders a na che se nsabu a enkoyi disorder no che se enkoyi nye sa de nyakopon hye no na nsabu so emu hawo ye bebre wan hwe ya eninsam bebre bebrew se de ye kan se nyakopon wa mo ba bia bonini na wan hwe ya o mesisi nti wan hwe ya wo betimi abo enti mebia wo yo ba make sure se o mesisi de bosumi bia be hu ani efi se wanya 13 years ekọ no efi se ye wo to ma me na so nga ene nyakopon de nkosu ye nyina gya okwan ba asase we so nkosu ye odi gya okwan ba ye 1 million na wonya 13 years no na ka 300,000 na chese ye chim time atoso emre bia eguso ehye esa enu nti ne esibre bia no go from yaduro no se de beboa wo ama onkosu ye na nyini na watimi ato efri se nkosu ya no kwa so entimi maba enu nti wo de hormones bi aka ho estrogen progesterone follicle stimulating hormones sa hormones yi ene bema nkosu ye enyini na makosu ya nato na nyame ya adom na beto awodie no mu a ayeba timre bia so no go from yaduro no se de beboa wo asiesie odipadua no ama nipadua na fine enye sa e de how bebre bebrew enkosu ya 300,000 na akai emu 300 and now 400 pe na obeto eno na odi be your menses na odi bia faba
na wanhwe ye na akɔ no no bi so a wo de no so betumi asɛ kusua no enu ti na esimire bia no sɛ obefa aduro bi ahwɛ menstrual disorders ana ahwɛ family planning na mire bia ya ben doctor na nkyerɛ wadu de obefa enye sa e de o how bebre bebrɛw efisɛ doctor fo ayɛ hwɛmu ahu sɛ yeyi ɛma edusi wa emu nsia ɛwɔ menstrual challenges ana nsɛbo mu hawo na ɔmo hwɛmu kyerɛ sɛ saa ɛma nsia ba ko nyaba fibroid ba beto ba ko yam ba ko benya miscarriages saa na ba ko so benya menstrual pain a pain ni kro be transfer di ama ne baba time bia so no go fam ageduro no sere be beboa asiesie ni padua no ama ni padua no ai fine na menstrual disorders ni so mu ahodo bebri nti e ba ba bo so na wo mu ba ko kra watru me ka ko hwe go fam ageduro no ansa na dabone na aba die di kan ye friend ice cream period obosume ne so a wo di aduane to anum ana wo fe wo di ana wo fe nti ntɔfe kwa na saa ma no odi eno nti a doctor for to ne din ice cream period ti go fam ageduro no se de be ye eduru hɔ a wonum bɛte amotimi adidi efisɛ wo flow o masini ba ne wantimi anidi a nya de betimi flow yie ɛyesa ɛde wo hawo bebre na ɛba premenstrual syndrome oba bi hɔ a aka na wotwe enanum amanabu ne nsa no obɛbɔ ne nsa no saa kopim sɛ mogya no bɛba efisɛ mogya na ɛba no emu ayedu ayetik ena eyi clot wanhwe ya ede how beba ebe fa ntini mu tie sa uti pain ngo fa mageduro no se de bebeboa ama nipadua no aye kama aminoria ana eminoria oba bi wo ha emfiedu no mu ne nsa emfiedu no oba nto pad yare de ka de se free busumi mienu kodu busumi miensa wa hu mogya ni ayare kono ngo fa mageduro no se de be ya emogya no ebeba metrorrhagia yenu ama no frere tots busumi ne so a eneba o kira na atwa obi di ye ne de nansa obi ye ne de na otwemienu enye saa ne nyankopon hye no enye saa na oye no bosome ne so a na awotwe no amakra nye nanum nti saa ma na aye ohaw ngo fam ageduro no se de bebeboa ama nipadua no aye fine dysmenorrhea painful menstruation when na wo adwuma ma ontimi mma adentira o hyedem efife ni na kokomu epo en 2 o'clock yare yeye ngo fam ageduro no ne nsiesie oba ne saa yawe no oba etwam menorrhagia eno so yare boni a ha mayi pa ne menses na ma eba so a intwa oba bi wo ha bosome da bia obenya ne menses bosome mienu no oguso ye ne menses yesi ye rase no ko hospital wo ne panie obi kura agise di moja si ne so efise wa ye anemic ngo fam ageduro no se de bebeboa ama nipadua aye fine endometriosis ne friend anidane no wa wode na ho ate to yo menses na esan na chikoku tutunum to de be ma da spam bi kutuma na asai sa na otukusu atuma na asai eye menses so ye pa to nu go fam ageduro no a ebeboa asiesie ama nipadua no aye kama sa na eka kire nua manum se wo yo bi a wo isu contraceptives e de bo ho ban a mesro ya ben doctor man kire de na umogya befa eje se madamfo we yusu we timi so ko yusu bi wan hwe yi a ubewie no na o menses ne ma eno so timi twa awo eno ti ne se wo sa hawo no a no go fam ageduro no se de bebeboa asiesie onipadua no ama onipadua no aye kama ye de yan kase kokoo na ye aduro no eno ti kokoo ni da aduro no ho etu yo bi a wani so biriw wo ye adwuma wa wia so wo ye adwuma ogya ho go fam ageduro no se de be ya bibia be fine wonsa eno na yo titiriti wo ho a na wo yam hyehyew wo ho a no akoma ne bo periperi de kire wa ne se omogya sam no ekofom obi da nyane anopa na honam nyina ye ne ya asemani konfo a yabo no ba bia mogya ntimi amfa yie bia unya yaw timi go fam ageduro no wo ho a na ato ase twetwen usisi na complain nim go fam ageduro no na bibia anya fine edura na dwena ntimi na eno so ye yare nim go fam ageduro no aduane siwo na ntimi ni dia eno so ye yare menstrual disorders ho asem ne ye kan oba ma menses ho hia infections so menses ba yi a infections bia ni ho empompo obobawo na epaya eno so ye yare nim go fam ageduro no obi dware wi a no de afin dwene ho yare wo yo ba ana bema no atenka ate ayira go fam ageduro no ko hwe atenka mro efise atenka ya de yi pa ba bi eto aduro bia obenya go fam ageduro no say ye pharmacy herba drugstores en akasa so wakasa na ma eto aduro no wo hia ka na no atobi asati region ha de ba bia obenya bia to na emom say won kranman mu akwo kan shi drug lane kinswa herba tinatek na naboache Halos repass ubenya biato asama ekus pharmacy house of drug widama benya go from ageduro no koforu ya Gabson pharmacy go find ho enkoko hillside ana anti akubam sunai cap eba moze ana green light ubenya bi
Tachiman Abido Depot or Himfie opposite. Takrade Pisia or was Abido Fee Menyabi. Bogoso unique heba go find ho. Takrade AMN san na Christ the answer. Old upon Chekrakra Ubenyabi. Elibo or the low go find ho. Kepos Wachi answer Ubenya go from Majadrono. Mankasim El Social Station Jeff or Ubenyabi. Winiba Bisarade heba a biwo wa Obroni and 1,000 pharmacy. Sana Tabalesu Benyabi PK Gombila. Baby a toy drobia also pay go comb with your drone a friend grow fine no. Num grow farm with your drone, Nancy Suni Pediano, Mani Pediano and your fine. If it's any Pediano, there be a yini, a year more day, the Henry and in row, and the Castle Momo say, you will know be our friend anti aging properties. Unuma may be a Maya Kama, and my own yini, and my own chum, grow farm with your drone, the beer, a Kama. The number no, Nebreno Asu 0244 59 6532 0244 59 6532. Baby, I shall be free. Bia say a pharmacy, herba, drugstore, Ubenya grow farmer yadrono. Grow farmer yadrono. If you say grow fine makes you grow fine. Yamika will be a that's a day. Beba never to addition. Let us say Dr. Grow Fine Radin Yankupon Shao. Exodus and a free moringa any dandelion capsules yade diabetes any nua pressure de no ani tonto ani mienu bia imienu 0544470033 sisters sanitary pad enketwa ne akese eboa we ye dalia product for ne diaba enu nti wo se 5 million per be 2 perfumes bi akoton na boa 05480000 5570 matade efe pa efri Josie fashion mami jo na epa mami o bom so ade bia wo pe mami jo be pam na kama obo adwuma pa se fem ka fashion city free jo e was 0243 433 465 0243 433 465 na onso to kama and so enfama the idea boro kron be nya baso yemfa for course sima yemfa course mi ensabi yensole no mo meboboro pacho 0548 931 931 na yenkoboboro 05489319305519 ana na we ejuma je abia baso we na ejuma we bom tirinko atiato mu ejuma telefo teku dadi entra 1 hello tomare ya jo yenti o na mo ya de me ho ye me did the charge na ko e ka se pile nyancho na as taxi driver e chama na abnasa wa na so na de no kan do ne de na wo kan de so na boy na nya ni china on na de nu kwan san en twan en san fun wa de ni ya me na de boy ni sa ba ni cheyu yankopon na de boy me ba nche e se me mai wa de bu yo wo se before ba we na so say like protection which ania le tani ba so ba no o se mte wi ni no ba ya media ana boy ni tani ya wo sa ba yo so na wo ba na se o so life a change ya ye no asa wo ba fu mama no se la wo da so ye compost na me na tia ne ka nya na ase mama oba wo fra broche ni kura ba o me ya no o me nyima kula no yes a o mfa nkuntra se mfa no kwa brochiri na ni nua no so oba bodam o mo dam fa no ko yenko bo ni chiri so da hello mami ma he kwaju ya huwa me di unyami o mami yenti ma ewie de na mi tia woni wa bedwafo no kwani me de maka ewraba katrin ni de ni bi no kwani ewie abo na nso maka me na kasa katrin oye beyifo beyi na order no ewie kete sa no
then me ya so po ma said ya oni wutini nti enye no so obano nyankopon de kwan bi ama no na so akwa ba wa baba tun wa wuka anka obeti aka kire ne so dia me bi uka ya no ma de nwa me na obatina na sa wa nke bi dia nkire no wunye kuma no abo amen yese openu na sa wa man wo kwan no one na atena wia wo se wo pani no nware ya enya dia aketwa no nso ba ware entisa ojo ani na media eyebeyi na kakra maka ne se ni kuma so pa nya da onyano a obekono na me da mo hello 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 good afternoon pacho enti o ma me ba se de se le ka some ka se bita ka funi ni ke ko le kra e abusiam hello kasa yetie Every time you have a or time money so you time if you can never say you can't I say everybody chat to home. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, I'm on a chat to NTO. Hello, good afternoon. Afternoon, mommy, NTO. The patrol, any four money them about me. But, mammy, so much for the many people, ma. Them at the worry, when they and the mudra, open you, but what's piano? And go to piano, and go from that little. It's a wine deal, ocean me, na mammy phone, almost if I were in the net, in your net, yes, that's Papa Pebusia for. I na baby me kwam fan che why na ball of brass e ba be boboro e be sole no chena so de ene yetew o chena asama e chero o chena di for kofi safo o be court ti ye be si obi akwam redu be report to amaye na ye de abetum anim why ye da mai bompa e so chena George Kro no mfa nko remand emfa maye e friend no hinini akram